Plakanje i suze mogu doneti i zadovoljstvo, i opuštenost, i rasterećenost, a mogu u nekim drugim situacijama doneti i glavobolju, zgrčenost. Postoje dve vrste plakanja. Jedno je plakanje iz pesimizma, a drugo je plakanje iz optimizma. Ako plačete iz pesimizma, onda je to plakanje sa crnim mislima koje ne donosi rasterećenje, od koga vam je posle još i gore, zbog koga vam se kasnije više i ne plače. Plakanje iz optimizma ponekad liči na plač od sreće, suze radosnice. To je plakanje koje vam donosi rasterećenje, od koga se odmah bolje osjećate, kao da ste zbacili teret sa leđa, kao da ste prodisali, kao da se sve razrešilo, oblaci u vašoj duši kao da su se razišli i da je ponovo sunce zasijalo. Ukoliko ne razlikujete plakanje iz optimizma i plakanje iz pesimizma, onda nećete razumeti zašto neki hvale suze i plakanje, a drugi kažu nema ništa od toga, to je samo gubljenje vremena, nema koristi od toga i samo će vam biti još i gore. Naučite da razlikujete te dve vrste plakanja i bolje ćete razumeti sebe, a i druge ljude.